Dobro večer i od mene. Pozdrav, znači, do svite členovi, simpatizeri na Liberalno-demokratska partija, pozdrav do našeg predsedatelja, generalni sekretar, pozdrav do pratenik po Republičko sobranje Oliver Spasovski, pozdrav do svite koalicioni partneri, pozdrav do medijumite. Znači, 16 godina makedonska pluralistička scena, nekogaš so pogolem uspeh, nekogaš so pomal uspeh, nekogaš parlamentarna partija, so nekoliko ministri i site strukturi na vlastan visoki i po niski ešaloni, nekogaš bom parlamentarna partija, amo 2000 godina sekogaš na vlast na lokalno nivo. Zajedno, znači su site drugi koalicioni partneri. Mnogo primrežja pominavme, amo ostavivme Belek Ivo Kumanovo, ostavivme Belek i Republika Makedonija. Ona što patem koja beja izbori, prvo na site vas sakam da vi čestitam na celio trud, na celio angažman što go dadovte i napokon koji rezultiraše imeli so ušte jedan mandat na naših gradonačelnik Zoran Damjanovski. Vojedno site onije založbi koji gi razgovaravme, znači ti bidat pretočeni vo zajednička koalicijona platforma, ona što razgovaravme za stotka patotvo karpo, što razgovaravme za skej parko za mladi da go napravime na kejo, što razgovaravme site zgradi vo centralno podreče ili da dobijat novo rubo, što razgovaravme Vojnička češma da dobijat znači lokacije za pogrebovanje. Dobro kako, ali to je mnogo golem problem, to je golem, tako da je golem problem, znači sigurno da ovak je biti i postreg da produžine i nakamo kao Liberalna demokratska partija, a site vas sakam da mi čestitam, znači 16. rodendan, a prikaska vikara Liberalna